嘅智慧係可以喺時間嚟禱告，嘅親愛嘅天父，在耶穌基督名，感謝你做嘅相信經過阿嘅智慧，要撇撇嘅，要榮耀主嘅智慧，要善加發生，要提防門發生，我想相信，要恢復，要善加，要醫治嘅都啥，要健康發生，在耶穌基督嘅名喺度打開少了嘅智慧，哈利路亞。弟兄姊妹跟他借時間歡喜阿們，哈利路亞！時間嚟三四三幾聲，哈利路亞！時間嚟四四幾三，哈利路亞！哈利路亞！哈利路亞！我相信時間間要照住學母嘅意思阿們，哈利路亞！各位謝謝我是不斷嘅蘇上嘅。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
爽，快樂要歡喜。只加上心也是爽的，只唔加之數，將天堂人生的祝福你，天會上去，將就一計反應，我就講冇可能，係相信耶穌上帝。只要冇可能對住耶穌上帝，阿們，哈利路亞，抱住跟住耶穌上帝，哈利路亞，我哋弟兄姊妹一齊慢慢自己操到盡去，哈利路亞，哈利路亞，哈利路亞，自己相信跟他照，自己要到全職，因為更加相信對住耶穌。冇招冇可能嘅，我哋弟兄姊妹，見下照自己嚟希望住耶穌上帝，自己要渴慕嘅心，自己嚟對住耶穌上帝。
la baraya la baraya la baraya la bu. Hallelujah. Hallelujah. Yesus Sangti. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hura baraya la baraya la baraya la bu. Hura baraya la bu. Cảm ơn Giêsu. Cảm ơn nhà cái ân điển. Cảm ơn Chúa Giêsu. Hallelujah. Hallelujah. Hura baraya la 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 bu. Hura baraya la bati. Hura baraya la bu. Hallelujah. Cảm ơn Giêsu, cảm ơn Sinh Linh, cảm ơn nhà cái ân điển, cảm ơn nhà cái hiện tại. Hallelujah. La baraya la bu. Hallelujah. Ngài都相信見當朝要提善者不身，見當朝要提墳門，主耶穌以慈悲責切家，主耶穌嚟到切家心中，要冒出切家，要祝福切家健康，要跟切家同在，要切嘅門子嘅一匹黑，大切家嘅特先嘅路，學照本主耶穌。感謝你聖靈，今日當我哋聽日嘅福音。日本嘅都好好嘅心內，祝福喺度嘅心內，我都義空，好好咧聽一嘅翻譯，聽人一嘅翻譯，我都得信，我都係祝福出去本人學睇，教乜隆重一嘅成人，教乜一僕人，教乜係翻譯，隆重我都得福車車，係耶穌基督嘅名，自家感恩，自家禱告，自家車車講，阿門。Hallelujah. Hallelujah. 耶穌天能，耶穌天能，心靈強大。Hallelujah. Hallelujah. 學潮不是跟主耶穌。朋友錯事是講一及一啲，講一背後啲上帝石切家。可以錯咗你，日頭撲潮本嘅撲人將嘅講法，見當條一都係亞伯拉罕，係巴生嚟嘅牧師，佢講咗，嗌你接，即刻好好聽，撲潮本上帝。Shalom 平安。Hari ini Anda dilayani oleh 2 Bram. 見當條兩日 Bram 嚟大量，隆重用啲字咪。Bram muda, Bram tua. Heo sang嘅 Bram 格攞嘅 Bram padahal 兩隻攞。Bram ganteng, Bram lebih ganteng. Nggak suka loh, Kiko Sen mah. Oke, nanti bisa dilihat di YouTube Abram Suala. 可以看 YouTube 佢嘅名 Abram Suala。 Saya agak malu hari ini. Ngày ăn xỉu ly sang Tết kính nhất. Karena saya pakaiannya pakaian Singkawang. Cái diễn bị nó chọn ra sân kiểu giống xăm khu. Hanya. Istri saya orang Tionghoa. Nga cái lò phó thong nhiên. Sayanya Tan. Siang Tan. Setiap malam saya tidur sama setan. Mấy bây giờ ngay cả setan kiểu hạt xây mốt. Siang Tan gì gì đó, mẹ setan đó. Kenapa saya menikahi orang Chinese? Mấy ngày bài cầu thong nhiên. Untuk menyelamatkan generasi saya. Là kia chín kiều kia cái lại ha kia cái chọn chỉ chọn. Anak saya nggak belang-belang. Thì đó kia cái sẽ phong bài cầm hi. Istri saya juga seorang pengkhotbah. Cái ngay cái lọ phó gia hệ chọn thọ cái nhiên. Dan dia dipakai Tuhan luar biasa. Iya song ti dùng cái phép phép kia. Saya terus berdoa. Ngay Apa yang harus saya sampaikan malam ini? Ngay tiếp năm tàu cầu hay mà cái ngay còn nó kinh tông chiều ná. Saya sudah kirim lebih dari 5 bahan khotbah kepada Pak Rudi. Ngay gì kỳ liệu 5 cái thọ ngay còn ngay pun dia cái Pak Rudi. Dan saya WA beliau bahwa itu pun belum tentu saya khotbahkan. Ngay siap xin pun cái katu mang kong ngay còn ngay thọ. Saya punya prinsip seorang hamba Tuhan adalah menyatakan isi hati Tuhan. Ngay cho gì cái phụ nhân chú hệ ngay cái sip kan cái chú hệ còn song ti chút cái sim tu chút để thọ. Bukan menyampaikan otak saya kepada saudara. Mẹ cháu ngay si xiong đi xiong chút
講出去嘅。 Bukan menyampaikan pinginnya saya mau khotbah apa. 咩就嗌自家登殺去講咪嘅。 Tapi saya bertanya Tuhan, saya harus khotbah apa? 但係嗌問上帝嗌去講咪妥。 Dan tadi saya sudah jelas, saya ingin bicara, Tuhan ingin bicara melalui saya. 睇身很清楚了，上帝係講透過嗌。 Mengenai sekarang banyak orang yang tinggalkan iman Kristen. 都係對於講我堅嘅日子按當然병係一個信心對主耶穌。 Banyak penyebab mengapa mereka tinggalkan Tuhan. 按到因氣各樣，但係應該係병係一個병係上帝嘅信心병係。 Dan saya mencoba melihat yang paling banyak penyebab orang tinggalkan Tuhan adalah 嗌到次看，但係最當然係병係上帝嘅超係。 apa yang kita pikirkan dan imani beda dengan kenyataan. 係咪佢自家想嘅，佢自家嘅信心你信嘅唔相同？ Apa yang kita pikirkan dan imani beda dengan kenyataan. 係咪佢自家想，佢自家信心嘅現出嚟唔相同？ Itu buat apa saya menjadi orang Kristen? Jadi kalau tomai nak做就基督徒， Buat apa saya ke gereja? 如果唔係用啱嘅雙線堂， Kekristenan yang benar adalah ketika saudara mengalami hal ini, tapi saudara tetap di dalam Tuhan. 真正嘅基督徒都係上帝姊妹核想，本在基督你哋強。 Kalau Tuhan baik, kenapa suamiku dipanggil Tuhan? 係講上帝恩何，但係啱重複本上帝寫盡嘅。 Kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi? 係講上帝恩何，但係呢一樣嘅生死會發生。 Mana hebatnya Tuhan? 阿妹上帝嘅厲害， Mana kasihnya Tuhan? 阿妹上帝嘅愛， Di Alkitab, 隨前見 hari ini kita akan belajar. 見當照直嘅學。 Yesus sengaja tidak menolong. 耶穌盡師唔係幫持直嘅。 Saya berdoa sekali waktu saudara juga mengalami Yesus sengaja tidak menolong. 我呀禱告不隆重兄弟姊妹，耶穌盡師唔係多lòng你都晒。 Ketika Yesus sengaja tidak menolong, Anda masih ke gereja enggak? 當耶穌冇盡師冇多lòng兄弟姊妹， Saudara 是這你還要相信人嗎？ Saudara masih cingkrak-cingkrak memuliakan Tuhan? Tidak. 兄弟姊妹還要就獻字讓人出嚟出去讚美主嗎？ Saudara masih menyembah Tuhan? Tidak. 還要讚美主嗎？ Kalau Yesus tidak menolong, agak lumayan. 係講耶穌冇多lòng呀，賺多啦。 Yesus sengaja tidak menolong. 耶穌盡師唔係多lòng。 Kalau saudara diinjak kakinya tidak sengaja, it's okay, nggak apa-apa. 係講兄弟姊妹盡師唔係跳呀，唔怕乜，冇相干。 Kalau ada orang sengaja nginjak kaki saudara, bagaimana tanggapan kita? 係講要兄弟姊妹盡師掉一腳，只是二人班人嚟對付。 Yohanes pasal yang ke-11, 約翰福音11 ayat yang ke-6. 第6節， Alsan seu liu. Alsan seu liu. 6。 Ngawinnya mau. Itu kayak ya. Oke, Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. 3, 4. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 但係佢聽到呢個拉撒路快hết，耶穌盡師血嘅良日出嘅會所，佢又未記嘅意思，佢盡師猛嚟。 Yesus sering menginap di rumah Lazarus, Marta dan Maria. 耶穌時常去拉撒路嘅屋企嘅血呀。 Ayat yang kelima dikatakan bahwa Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan Lazarus. 第5節，耶穌memang ansaan oleh ke Marta kakak ako untuk Lazarus ke。 Suatu saat Lazarus sakit. 要熱呢個Lazarus快hết。 Yesus yang katanya mengasihi keluarga ini diberitahu Yesus Lazarus sakit. Kita講呢個耶穌啲耶穌食呢Lazarus嘅耶穌呢個Lazarus你食嘅快hết。 Namun setelah didengarnya pada ayat yang ke-6,
但係當佢聽到佢快喺不平之時， begitu Yesus dikasih tahu Lazarus yang engkau kasih sakit, 當佢人家講佢啲兩日食嘅rasa你食佢嘅快踢， Yesus sengaja tinggal di tempat itu. 耶穌準時冇吹計， Suatu saat 要日日 saudara mengasihi hambanya Pak Rudi, 要日日兄弟姊妹食呢一個 Rudy， dan Pak Rudi mengasihi saudara. 啊白 Rudy 就食呢度， Salah satu keluarga saudara sakit keras. 要日日呢一個家庭快要集快係ảnh hưởng， Lalu saudara datang ke Pak Rudi. 然後你嚟呢一個白 Rudy 咧， Ayo Pak Rudi datang ke rumah. Ini saudara saya nafasnya udah satu-satu pengap. Tolong doakan. 嚟白 Rudy 兩個嘅親戚不看人嘅不平ảnh hưởng，呢一個氣場跌出嚟了。 Pak Rudi bilang, entar ini bulu tangkis lagi bagus. Pak Rudi 講猛愛呢一個打熱球看到很強先， Ini masuk semifinal. Si Ginting ini masuk 啊 semifinal. 呢一個結球嘅熱球了，看下來先。 Nanti tunggu dulu ya. Nanti baru saya datang ke rumah. 但係嚟啲嘅球嘅被牽一步， Dan akhirnya saudara itu meninggal. 然後呢一方一親戚不平嘅事體， Apa enggak ngamuk saudara? 咪唔不壓嘛冇發聲嘛，兄弟姊妹呢？ Pendeta apaan itu? 呢一個嘅牧師 Katanya mengasihi. 要講想喺度愛喺度， Ya jangan marahin saya dong. Saya kadang-kadang diterjemahkan ke bahasa Mandarin. Ini penerjemah yang paling hebat. Bagus ini. Saudara saya kasih katanya Pak Rudi mengasihi kami. 要講耶穌想喺度了， Sengaja nonton bulu tangkis. 準時看打熱球， Sampai saudara itu mati dan dikubur. 到呢個一親戚是hết買hết， Lalu Pak Rudi datang dan menangis. 然後呢個白老將來到嘅扎扎叫， Yohanes 11 ayat 35. Yohanes Yesus 11 menangis. 耶穌叫。 Ketika saudara mengalami begini, 當兄弟姊妹經過咁嘅情 saya 況， bilang dalam hati, 講出你心中 air mata buaya. mata buaya， Air mata buaya. 哦，呢一個眼中水叫出馬嘅，喳喳叫嘅， Ngomongnya jangan di depan Pak Rudi dong. Air mata buaya. nanti dicak叫聲嘅樣。 Katanya mengasihi. 要講愛寫， Kenapa sengaja tidak menolong? 但係盡心唔係嚟當。 Saya berdoa suatu saat saudara akan mengalami itu. 我禱告要日兄弟姊妹經過咁嘅情況， Dan saya juga berdoa saudara menang atas masalah itu. 我禱告兄弟姊妹得勝對呢樣嘅情況。 Tidak pindah kepercayaan. Kenapa？ Tidak pindah kepercayaan. 唔係洗走一個信心， Tidak pindah tempat ibadah. 冇洗走一次悔嘅地方， Tidak pindah siapa Tuhanmu. 冇洗走係嚟神一嘅上帝。 Ada dua alasan 有兩個題目， mengapa Yesus sengaja tidak menolong. 但係耶穌準時唔係當。 Yang pertama, 第一嘅， ayat yang keempat Yohanes 11. 約翰11第4節。 Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, 當耶穌聽到佢不平，一個平唔係第二事體， tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. 但係顯出上帝嘅功用， Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. 因為透過呢一個平，呢一個上帝嘅阿那先過去。 Ketika Yesus sengaja tidak menolong kita, 當耶穌準時唔係當人切家， perhatikan, ingatlah, 看注意記得， nama anak Allah akan dimuliakan. 耶穌嘅名先過去。 Dalam kasus Lazarus ini, betul atau tidak? 在呢一個拉撒路嘅講嘅呢個頭對嗎？ Apakah nama Allah dimuliakan? 係咩呢一個上帝嘅阿那先過去，籠罩上去。 Lihat ayat 45. 看第45節，
banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria An tàu Yahudi nhìn lấy cả lia cái tùy gì chỉ lia cái Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus. chỉ cả con Giêsu做出嚟 Apa katanya? có mấy Percaya kepadanya. 相信對嘅 Mohon maaf ya, tỉnh chủ hả kalau orang Yahudi sampai percaya sama Yesus, itu sulit sekali. hay còn đây là Yahudi nhìn tàu 相信 Giêsu cái shit phun nán này sang Bukan saja sulit sekali, sangat sulit mẹ sekali. còn nán shit phun nán Tapi banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus.但係按到 Yahudi nhìn 相信 Giêsu Gara-gara Yesus sengaja tidak menolong Lazarus, nhưng bây giờ cái Giêsu chuẩn si mày tông chỉ là cái yang Lazarus akhirnya Lazarus mati, dan hậu là cái Lazarus xịt hết lalu Lazarus dibangkitkan, dan hậu là cái Lazarus dan phúc phát hằng ấy maka nama Allah dipermuliakan. ya song ti cái miang Giêsu Kitô luôn giàu song hì Ketika Yesus sengaja tidak menolong saudara, tông Giêsu chuẩn si mày to lăng hiung thì chỉ mày gì jangan kecewa, 唔好灰心 jangan tinggalkan Tuhan, 唔好병 hết song ti jangan maki-maki Tuhanmu, 唔好錢嘛錢嘛上 jangan 帝 marah dengan 唔好 Tuhanmu. 罵上帝 Ingat, di Kita- balik itu Yesus akan dimuliakan. 世界的Giêsu cái miang luôn giàu song ti Beberapa belas tahun yang lalu, sẽ sang ship của nhân gì besoknya saya akan KKR di Semarang. sau đó ngày做了cái KKR tại Semarang Nama saya sudah dimasukkan di koran, ngã cái miếng lọt了報紙了 bukan di bagian kriminal ya. mẹ做phải như này á lọt được không KKR Pendeta Abraham Suala. KKR Pendeta Abram Saya mengendarai mobil. ngài做cha Ya sulit bilang Suala, biarin. Saya mengendarai sebuah mobil. ngài做一趟 Saya ingat ngài kỳ đất ada 2 truk kebut-kebutan.有2趟白叉前相對 Tiba-tiba saya plong tidak sadar. 當ngài想是意思 Mobil saya masuk di, boleh dikatakan selekan atau parit kurang lebih 2,5 meter. ngã cái cha lọt cái kêu xe kêu là chỉ berapa meter 2,5 meter. 2 meter pan Maunya berapa? 3 lah Ya udah 3. Sama temen ya nggak apa-apa lah. Lalu posisi saya lagi duduk di pinggir parit itu di pinggir jalan tol. dân hiệu ngài cho cái kêu xuân cái thịt Tangan saya miss apa? Disposisi ya, apa? ngài siêu nặng họ Disposisi. terlepas Masih ada. họ masih ada ngài tổ mô hết rồi kêu xin tín thúng Disposisi, ya, jadi tulangnya bergeser ya. cái cút dẻo chắn Disposisi. dẻo chắn Tempurung kaki saya itu hancur. Di sini. thịt theo bẩn suy hết ba hắn thấy à Nggak usah. Nanti saya kasih tahu. Saya punya kepercayaan. ngài với cái xin sim Tuhan tahu apa yang saya lakukan. song tì ti ngài cho mày Tuhan tahu apa yang saya alami. song tì ti ngài kinh của mày Selembar rambut jatuh Tuhan mengetahuinya. dịch theo mô tiệt hay song tì ti Abraham Suala anaknya mengalami begini. Abram soala cái là na kinh nó là soala Pasti ada something, sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan. dịch thiện yêu dịch cái song tì ấy cho cái Saya malah bercanda sama Tuhan. ngài cả song tì cao siêu Ketika tangan saya disposisi, tông ngài siêu nhân in dẻo chắn tít saya angkat begini, patah ya? Iya. ngài chỉ tao hết thoát hết mà Tanganmu nggak enak? Iya. tao là xong cho chân à hàng Kalau saudara baru begini-gini nggak apa-apa. 3 Kayak- jam kemudian nangis. kalau yung tít si mày nó mày pan tapi kêu Tidak masuk logika, saya ada di pinggir parit lagi duduk. ya blok si cái si xiong tổ là Mobil saya semua pintu terkunci rapat. ngà cái cha lung tung kiếm muốn căn mi Kaca tidak ada yang pecah. kiang mô dịch cái tôi bảo mô bầu Saya keluar dari mana? ngài ta bí chút Saudara-saudara,
兄弟姊妹， Saya percaya bahwa nama Tuhan akan dimuliakan. 我相信主耶穌嘅名先上去榮耀上去。 Yang pertama, bukti yang pertama. 第一個真是， Saya telepon mami saya di Pekalongan, saya ada di Jakarta. 我打電本媽咪喺Pekalongan ya， Pekalongan. 啊，喺 Mami, Mama. ngai kecelakaan, 我 ngai. 對到傷到， Lalu mami saya datang. 我嘅媽咪嚟， Ketika saya masuk rumah sakit, 當我落醫院之時， ada pengusaha yang baik membantu kami 要用嘅係 menemani 係 istri saya sampai jam 2 pagi 嚟隔我嘅老婆 dan 聽 saya 小嘅當， dioperasi. 啊，我開刀， Waktu saya operasi, 當我開刀之時， ada beberapa orang yang datang 要幾多晒來朋 dan 友， orang itu bagus. 感應銀河。 Yang dibawa adalah uang bukan buah. 佢帶來嘅女咩帶布啊？人家快冇帶布 Kalau 啊！ ada orang sakit butuhnya duit bukan buah. 啊，係嘛？人家快是有女咩布啊？有蝕掉。 Buah itu bukan menyembuhkan yang sakit, tapi menyehatkan yang jaga. 啊，聽到冇？嗰個布啊，呢個是個呢帶去咩自己好，但係健康分重視嘅，也好多人來。 Yang makan buah yang sakit atau yang jaga. 啊，jadi 食水果嘅係快係也係重嘅。 Kasihnya duit.啊，jadi 係分類。 Soal nanti mau dibelikan buah oleh mereka itu urusan mereka. 啊，家幾人係唔係水果，唔係水果，家嘅生死。 Istri saya taruh amplop itu di bawah bantal saya. 我嘅老婆大家熱線提盤盤 Banyak yang datang. Jadi tumpukan amplop jadi saya begini. 按到嚟，家嘅旋風大場呢度咧，仲睇往貼。 Waktu diambil begini lagi. 當 saya. 幾日減咗擺啲按盤佢。 Akhirnya waktu mau pulang, 啊，當嘅轉之時， istri saya dengan gagah berani karena punya duit 我嘅老婆花錢轉算錢匯豐， pergi ke apa namanya kasir. Berapa Jimbiton. kami harus bayar? 因為就知道按到呢嘅嗰啲順利啲，幾多呢嘅都係辦嘅， Ibu tidak usah bayar. ibu 50 ban， Apa salah dan dosaku? 我salah嘅嘴， Karena sudah ada yang bayar. 因為就要人辦了了， Sampai detik ini saya tidak tahu siapa yang bayar itu. 但見下嘅啲係嚟沙辦， Yang jelas bukan saudara. 最清楚嘅咩兄弟姊妹辦， Ngaku enggak ya kan? 係嘛？信任嘛？ Tapi jangan pakai alasan, kan waktu itu enggak kenal Pak Abram. Kenal pun enggak bayarin ini. 冇嚟冇辦， Mami saya bilang begini, 我嘅媽媽樣講， Mami saya memuliakan Allah. 我嘅媽咪擁有上帝， Kakak dan adikmu 我哥嘅老妹 masuk rumah sakit, 落醫院， masuk punya duit, 要累啦， keluar enggak punya duit. 出冇累， Kamu masuk rumah sakit, 你落醫院， masuk enggak punya duit, 落又冇累， keluar punya duit. 出又冇累， Ayo masuk lagi. 瞓啦！ Nama Yesus dipermuliakan. 耶穌嘅名榮耀 Allah 上帝， mudah siap. 上帝都睇 Yang kedua, 睇你嘅， gereja kami ingin diperluas. 我都係善堂並 Saya 分明 punya 法嘅。 rencana untuk membongkar supaya dari 3 kali 3 menjadi 6 kali 8. 啊，我意思講誒，密法咧，你3加3咧變3加8， Kami nggak ada duit. 我都冇累。 Datanglah jemaat saya. 啊，呢一計隆重肥要嚟， Puji Tuhan Bapak Pendeta masuk rumah sakit. Kurang ajar nggak? 感謝主牧師落醫院， Saya tanya 受 kenapa? 救。 Saya tanya kenapa? 我們嘅得咪？ Dengan Bapak Pendeta masuk rumah sakit, 當你落醫院， kita bisa memperluas gereja. 設計有密法嘅善堂， Benar itu. 係有善堂， Uang yang terkumpul 累少到嘅， tidak untuk membereskan mobil saya.
Lihat lui siu doi cái mẹ lại处理了cái motor. Tapi untuk memperluas tempat ibadah. 但係咪發一次悔善堂嘅會所， Nama Tuhan dipermuliakan. 榮耀上帝嘅名先上去。 Sampai tetangga saya berkata, 我隔壁林沙講， ini pendeta gila banget. 呢個牧師人講， Masuk rumah sakit bukannya bangkrut tapi malah bangun gereja. 落字人未撲到，猛啲濟行善堂。 Mami saya memuliakan Tuhan. 我嘅媽咪榮耀主， Jemaat saya memuliakan Tuhan. 我嘅會友榮耀主。 Sampai tetangga saya yang tidak seiman memuliakan Tuhan. 隔壁林沙冇強信心嘅榮耀主。 Ketika Allah sengaja tidak menolongmu, 當上帝準時唔係到兩條家， ketahuilah 係啲 balik itu 在你兜嘅 nama 節， Allah akan 上帝嘅名榮耀上帝。 Haleluya. Yang kedua, 第二 ayat 15. 第15節， Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. 但係感謝佢當嘅事係冇對世界， Sebab demikian lebih baik bagimu. 因為透過兩個好的意義， Supaya kamu dapat belajar percaya. 使到你有學相信。 Marilah kita pergi sekarang kepadanya. 來，你也識得嚟去佢， Ikuti kata-kata saya. Supaya kamu dapat belajar percaya. 是了識得有學相信， Katakan lagi. Supaya kamu dapat belajar percaya. 是到識得有學相信，識得講。 Ketika Yesus sengaja tidak menolongmu dan tidak menolong aku. 當耶穌準時唔係當浪你嘅，唔係當浪你。 Yang pertama, nama Yesus akan dipermuliakan. 第一，耶穌嘅名榮耀上去。 Yang kedua, kita dapat belajar percaya. 第二，識得有學相信。 Hei Maria dan Marta, 你係瑪利亞同馬達， belajarlah percaya. 學相信。 Aku bukan saja menyembuhkan Lazarus. 我咩大將醫治佢好， Aku bukan saja bisa menyembuhkan 我 Lazarus. 咩大將有醫佢好， Tapi aku bisa membangkitkan Lazarus. 但係我能讓佢翻生呢個拉撒路。 Belajar percaya. 學相 Yesus 信， bukan mampu menyembuhkan. 耶穌咩大將能 Tapi dia 醫治， mampu membangkitkan. 但係佢能夠時刻讓佢翻生。 Belajar percaya. 學相信， Saya punya satu mertua. 我要一個物 Ibu mertua. 重恩愛， Istri satu, 一隻老婆， anak dua. 兩隻anak。 Saya lagi kredit rumah. Saya Kredit rumah. Ini nggak biasa kredit jadi nggak tahu. Kredit ngutang itu loh. Nggak biasa kredit, biasanya beli cash dia. betul. Mau kau utang eh. Mohon maaf, Tùy ứng chủ. saya dapat pemasukan Ngay tật nhíp xít. kalau saya khotbah, Hay còn ngay còn thó. saya dapat uang atau persembahan kasih. Ngay tật lia cài tật đea xin phung Uang thoại itu lui. saya kumpulkan Lia lui lung xuống ngay untuk liu đó. menghidupi keluarga. Ngay hia chủ ly nga bục khá nhân. Satu ibu mertua, Dít chạ. Trong satu nhân ai. istri, Dít chạ lọ phó. dua anak, Liang chạ xe phó. tagihan rumah, Lia cài bục khá dùng ngay phì. dan yang lebih penting lagi Hắn yêu cài chỉ thùng nhau. untuk mendukung pelayanan di gereja. Chú hè ở lấy dụ bong chỉ lia Karena cài xin jemaat thong. yang saya layani ekonominya bukan menengah ke bawah, Dinh bị ngay tài liang ngay phì diệu mẹ ăn họ cái kinh sĩ. tapi seperempat ke bawah, Cái kinh sĩ lung xuống ăn ải cái. yang susah sekali. Ăn khổ cái kinh sĩ. Saya diajak belajar percaya. Ngay họ相信. Abraham, Abraham. saya sengaja nggak pakai suara, dia bingung nanti. Abraham. Kamu harus belajar percaya. Nhi ơi họ相信. Aku bisa memberkati engkau. Ngay nên chủ phục nhi. Tidak dari kamu khotbah. Mẹ chúng nhi còn thôi lại. Karena kakimu hancur dengkulnya.
因为你脚是头痛 Dan kamu harus digips 2 bulan nggak bisa bergerak. áp nhằm bánh nhân liều ngạt nhất nhờ thiên thông Kamu nggak bisa khotbah lagi. những liều con thó Ketahuilah, tì là aku tetap memelihara engkau. ta tập dịch thiện kỳ hành chào cụ Belajar percaya. Song xin họ Tuhan bisa memberkati kita dari segala cara. Song tin nén chúc phúc thì cả si sanh lợi ấy. Besok datang ya, saya akan khotbah. Allah dapat melakukan segala cara menolong kita. Sau trở lại ra ngay còn thó Song tin xin nén dầu dịch thiệt. Besok datang lagi, Sau trở phân lấy tapi tetap kolektor. tận ta tập ơi Jangan gara-gara hari ini udah kolektor besok kagak. mày bùi liệu ơi pun dia kayak những cái mô loại á pun persembahan gì sih. Tiba-tiba ada Oh, may orang, kamkong. ada satu keluarga datang ke tempat rumah saya. Sang Hà Diêu cái ca chịu Seorang ibu, anak, menantu dan cucu. dịch cái mẹ kia cái anak Datang kia kepada cái saya. tong lại ngali Dia berkata, cái con jangan khawatir Bapak Pendeta. một sao một xe Allah mengasihi Bapak. song isiak Allah ni akan menjaga keluarga Bapak. song ti chào cô nhá cái Saya cá thiên diajak belajar percaya. thì cái lời họ song Allah mampu menolong saya song ti xiên nên dari segala cara. xuống lung trùng cái phong phật Dia phong tanya, dịch ada yang bisa bantu bawa beras, gula dan sebagainya? khi tao hiểu nén tay Saya bilang, thong tay mí Ada. nhiều Saya tanya ya siapa Bu? Namanya? Semoy Abram. Semoy yang cowok kah Oh, Semoy. Semoy itu yang cewek Itu semok. yang ibu Semoy Semoy. ah Semoy. Kira-kira ibu itu bawa beras buat saya berapa? kira-kira kah ibu tay kita kami cầm con hả Iya berapa? berapa memunyi keu mo Iya berapa? Kira-kira bawa kasih ke saya berapa? Bawa sekarung isi berapa kilo? kita oke lah Berapa? Antik 20 kilo. Oke. dòng Yuk. như còn kita Kira-kira bawa beras buat saya berapa? 10 kilo. ship kilo Oke. Bapak, kita oke lah kira-kira 1 ton gila. con Emang dari pendeta, masa dari pendeta saya jadi penjual beras? ngay cho một Ngawur. xí hắn này mày mía gì ton Enggak. Kira-kira berapa, Bu? cái gì đó 10 kilo. 10 kilo Saya bersyukur bahwa yang datang ke rumah saya cái cầm xả lại ngã buka cái bukan ibu ini, bukan ibu ini, bukan dia. mày gì Masa paling 30 kilo. masa chẳng 30 kilo Sebulan habis. gì chẳng nhất chịu hết Kalau yang 1 ton nggak usah diomong tuh bohong. kalau gì ton thì còn có phiền gì này Bawanya gimana 1 ton? giảm ban nhìn tay ná gì ton Tahu saudara bawa berapa? tìm mà hướng thì gì mày cái đó 300 kilo. 300 kilo 3 karung. 3 bao Dan dia bilang, kalau cái con ini cukup untuk Bapak sampai kakinya sembuh. cái con lia kêu xịt đầu nha cái kiểu họ Cukup itu? kêu món á Tidak. kêu Mama mertua bilang begini, ngã cái trong hình ơi con Abram, gula habis. Abram lia cái thóng nhiều thiêu đâu Ya udah, beli sana gula. ở nó may không Waktu keluar rumah, tông dịch chụt muốn bay chụt muốn ada anak muda naik motor, dù cả heo sang panas-panas. nhìn khi mà phết Siang hari, tông chiều bằng dia teriak, Bu, ini rumahnya Pak Abram. xin cái xe bộ lia hay Abram hay Dia bụng hả teriak, Puji Tuhan. cầm chia chú Ketika mama mertua bilang, ya ini rumahnya Pak Abram. tông ngã cái trong ấy còn hay lia cái Abram hay bụng Mama mertua tanya, kenapa? ngã trong ấy còn tâm ấy Sudah 1 jam saya keliling, nggak ketemu. ngã gì kinh tin điều bon chạy chém Ini chung mau adalah jalan yang terakhir. lia tụi cùi mấy cái lũ leo Dan rumah saya nomor 1. ngã cái bộ nó mất gì Ya đây dari nomor yang besar. cái chung nó mất thầy Kalau nggak ketemu saya akan pulang. hay có mô nhì to ngay cho nó Saudara tahu bawa apa? tìm mau cái tay máy Dia bawa gula. cái tay thằng Dia bawa minyak. cái tay diêu Dia bawa kopi. tay kopi
Allah mengerti. Allah 上帝啲額包duit ya. nggak usah, udah ada. 時大旅遊夠了。 Yang dibutuhkan waktu itu gula, bukan duit. 幾時有湯咩類？應比較後生嘅冇類。 Waktu saya ada di kamar, 當我去見到 tisu habis. 地數要少了， Saya suruh istri saya 我喊我老婆 sana beli tisu. 去買地數， Istri saya keluar rumah 我嘅老婆出 Ada dua ibu. 要兩日ibu。 dan ibu ini adalah dari gereja yang miskin. 呢兩ibu 從嘅啲安強嘅善堂嘅， Gereja yang ada di tempat pembuangan sampah. 呢善堂度睇嘅有垃圾堆嘅啲強落嘅蚊堂， Dia tanya, Bu, ada Pak Abram? 佢要問寶要白鴨冧， Oh ya, 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 masuk. 嚟落 Masuk ke kamar saya. 落到嘅見到嘅， Saya nggak bisa apa-apa karena kakinya di. 我唔曉班人啲比較叫安阿餅， Lalu akhirnya doa dia pulang. 然後禱告一陣， Waktu dia pulang, 當佢盡 saya 時， lihat ibu itu tadi masuk ke kamar saya bawa sebuah tas. 我睇身看見呢ibu 落我見到第二隻台咧， Dan tas itu tulisannya matahari. 個台嘅啲寫要寫是matahari。 Pantas kamar saya panas. 呢度大家見到人燒嘛，啲 Karena 大月 ada 頭， matahari 要 di 大月 kamar 頭落。 saya. Saya teriak, Fung. 我細部， Istri saya namanya Ifung. 叫老婆落風， Beliau ada di belakang. 要背後嘅， Selain di belakang, dia ada di hati saya. 出人哋出背後嘅要出我心中嘅樣， Ada apa? 係咪啦？要咪啦？ Ini tasnya ibu itu ketinggalan. Cepat kasih tahu. 呢個嘅搭跌喺記得嗱啊， Dia lari-lari. Bu. Mama Ini gitu, tasnya gitu. ketinggalan. 冇呢個台冇嗱啊， Oh, enggak. Itu tuh Pak Abram. 咁半白冧， Dan ketika dibuka isinya apa? 當佢熱開嘅度咪啦， Saya menangis. Isinya tisu. 計度係地數， Tuhan mengerti dari yang paling 上 kecil. 帝啲佢用乜計？ Tisu pun Tuhan pikirkan. 地數上帝係啲 Tuhan juga pikirkan yang mahal. 佢唔係講 Di kamar saya hanya ada satu TV. 所以我見到即係隻 Anak saya masih umur sekitar 5 dan mungkin 5 dan 3 tahun. Ngakai anak ya. 4 dan 2 tahun gitu ya. 大約是3歲5歲， Mereka itu loncat-loncat di depan tempat tidur 佢前跳嘅門窗嘅， sambil nonton TV. 熱跳看電視。 Istri saya marah, Sharon Kepa, jangan loncat-loncat di tempat tidur. 我嘅老婆前晚誒，其 Nanti 實 kalau 冇計跳， jatuh mengenai kaki papa, 家下跳低到砸到爸爸 papa 嘅腳， semakin sakit. 腰個痛啊！ Saya bilang istri saya, enggak apa-apa. 我夾我老婆咁喊， Saya lebih suka anak saya loncat-loncat di atas tempat tidur 我講我食貨雞啲門窗嘅睇跳， daripada loncat-loncat di bawah tempat tidur. daripada跳嘅門窗下嘅跳， Benjol kepalanya. 他那個起來不聽， Dalam hati saya bilang, 喺我嘅心中度講， Tuhan coba kalau punya TV satu lagi. 上帝做乜只要加一隻電視， Biar cucu saya bisa nonton di luar kamar. 我先有安迪看， Baru dalam hati ngomong begitu. baru 將心肝度練咯， Ada seorang datang. 要責任來。 Pulang lalu, yang ini uang. 你一條女啊，冇掉堂女女， Kasih amplop. 半日先快， Isinya uang. 嘅度都係女。 Dan dia bilang, Kikang. Pak, ini berkat dari Tuhan. 呢係上帝嘅福。 Maaf sedikit. 對應錯啲， Kejadian ini terjadi sebenarnya mungkin udah 20 tahun yang lalu, lebih kali 20 tahun yang lalu. 20年前到30年， Uang 1 juta rupiah 要打嘅女， bisa saya belikan televisi 能係買呢個電視 32 inch 32寸， waktu itu. 計時期， Allah mengerti. Allah. 上帝啲 Keluar dari tempat ini. 出呢個背上， Mungkin saudara mengalami sesuatu, kok kayaknya Tuhan sengaja tidak menolong. 可能兄弟姊妹知道，按照上帝準時唔係得諗， Jangan pernah tinggalkan Tuhan.
mau biang het sang ti panti. Sekali Yesus tetap Yesus. Jit lin jasu jun jan Apapun jasu. yang terjadi, Hei mayut fat san tu ha. sekali Yesus tetap Yesus. Jit lin jasu pen Di pen jasu. balik Yesus sengaja tidak menolong, Tong jasu chon si mo tolong. nama Yesus akan dipermuliakan. Jasu kai miang lung jau. Di balik Yesus tidak menolong, Tong jasu mo tolong. kita diajak belajar percaya. Ki pun sika hok siong sin ki. Tuhan memberkati. Sang ti chúc phúc. Bapa di surga, Thiên父. hamba-Mu boleh diam berbicara. Nhĩ khỏi di mô Roh còn. Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini. Xin lên mệt nha cái phụ jim mệt Mungkin sen. hari ini ada beberapa jemaat-Mu yang hampir kecewa. Khó nan nha cái kỳ trạng nha xin thu Karena sang sedang mengalami apa yang dia pikirkan dan imani beda dengan kenyataan. Jin bởi cái siong cái nốt cái cắt cái hiển hiện Bahkan kadang-kala Yesus sepertinya sengaja tidak menolong. Bahkan siang an siang jasu son si mô to lắng. Peluk mereka Tuhan. Sang thì nhị pun kita. Peluk mereka. Nam kita. Hari ini kami belajar. Khi nhiệt ngày tàu học. Di balik Yesus sengaja tidak menolong. Tong jasu son si mô to lắng. Supaya nama Yesus dipermuliakan. Jasu cái miang lung giàu. Supaya kami dapat belajar percaya. Ngày tàu hiểu nan họ siang xin. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti. Kita bangkit berdiri, peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri. Sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bertumbuh sendiri. Allah mengerti. Katakan sungguh-sungguh sama-sama, Allah mengerti. Haleluya, haleluya. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bertumbuh sendiri. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Họ siêu phân sĩ ca cái song tì thay giá su kinh thuộc nhang. Khi tết thì ca tông kỳ mô tao lòng thì ca si si. Khi chọn si mô tao lòng. Khi ai lung giàu. Kia miang. Thì đầu kia miang lung giàu song hì. Thì đầu thì ca hiểu. Học xong xin kỳ. Amen. Dùng thì thì mới mến. Ngay xong thì ca tật kia cái phụ hí. Ngay xong thì song tì dù khen tay thì ca ở chọn. Khi tay thì ca chọn được bộ khắp phim phim âm cha như song tì. Ngay tao li hà. Dịch chắc nhận li sim tay ngay tao phùng hiện lại tao nhận cái miễn chén. Thời giá số kỹ thuật xin chẳng địa cái phùng hiện. Họ cho chủ cái công作. Dùng thì mới mến thì ca lại lượng hạt siêu kia hàng lấy. Thì ca cái chi phí tao li bùi chỉ.但係上帝嘅反應冇無止。thì ca lại接上帝嘅平安快樂充滿到自己嘅心中。主耶穌愛自己嘅實實家佢顯出嚟。佢使福不是到每隻相信佢實得到永久嘅生命。是你唔是離開自家，是上帝嘅同在，但是佢係得勝嘅路，是佢嚟接呢個福，是佢嚟享受呢個福，做出呢個福，本人人學得，在耶穌基督嘅名，是佢感恩，是佢禱告，是佢一嚟講，阿門。